Tiprasa rog Rog Dalal Thokoknai neta rog no mamang man fia tanggui sengmung tobokro kabang ma jorao na kina fia aboni ansana chung kuno dina fana wan chubi da naija kana jeng thokok jangmani reason number 1 o sungsaro bororok kahamung thung eba hamyang thung joto no kaham kok salai aboni bagina jeng bororok bo thokok jagai thango tumu jeng ke borona bini mukhang bini kok samwe sini kanga jeng kuno dina fan thokoi jagla kham ge same so called neta rok bo jeng mai baksa amtui no khayo chini logi abotui no khayo jeng no thokogo angora so called neta nei tamni mention khai kana tamni hanke ang a borro na mention khayo je borro neta ni responsibilities haimia leader ni responsibilities haimia hai phano a leader ni position na hold khai to reason number 2 jeng jefro neta rok speech remanu go a jorawo jeng a neta besek knowledgeable speech re besek facts rok na ti sawi kok sa besek kubui manai rok proof sohokare jeng na phunu aborong naya kare jeng a neta besek buino sejawi man besek buino bengai besek comedy khai aro jeng bele interest na jago ta abti haikan jeng a neta na bukha bisingo accept khai kiyo kaisa figure kaisa ideal figure sramai kiyo a neta na chini bukhao je I o neta le marno kaham no nai number 3 reason just for a neta na jeng blindly follow khai layo jeng am sake blindly follow khai layo even jeng matai na pan am sake follow am sake poito chaya na je jeng asuk mokol mukme poito chalo jeng just pan neta no basically tamong tabu jeng chini logi sajasak ba kuno jorawo haimya angkhangke jeng matai na kuli payo fia a jagao no neta chini logi hamya khlai janke jeng aboni hoi nijini hoite no aboni tam sanai abona answer no kare lai nijini hoite no justification lai hi obo omti ni bagse bomti khai melia omti hai ni bagse bo chinbai ka ham khai mi ang to so jeng nijini justification ru jeng kaisa phano question pel to jeng sengya a neta ni against to je jago jeng matai no kuli na payo chin logi mungsa sik hamya angkhe number 4 reason je do fara tinisha jora naragui tongnai khatiwi tongnai rong kha para bisingo tongnai okra chakra tabuksa jora jefru phano nrc huntung tipralen huntung greater tipralen huntung jefru do phano tui kuno samung khainango do phano muthangna bagai kuno demand khainango chinio okra chakra mungsa phano singya kare agogai phailayo fia hungka hamya sab aborogum kha so called educated bororok a educated bororok je jorao boy ni bisingte society no porinani jora mano a time to boro I am not interested in politics ani khalayo fia boy ni porano bukam ke society ba relate khai porilaya enke paithago tamong job maya kuno jaga fan career maya enke politics ni pulogo thango te borono netangui chini nini ani bagai joto ni bagai no decision na layo 5 number reason no ang tonnai chini bororok neta rok no khairok jakmai neta rok sacrifice khaika chini dofani bagai chini bagai hene chini bororok khairok jago fia oro belai no moneng janai ko je borok ang hai sadharan janta tongmani bono ang nung jeng joto vote khai pass khai hore neta snamai ruo binora joto Tripura hano chalok nan eba khabar ADC area no naikola ni ADC area ni pura noksha no change haikina ni fan tongo a jaga no jeng hano je bo onek sacrifice khaika te khairok jag layo jeng bono kiri jago question sungnan